Mama Umprofiti ngiyazi bona igama lakho walisebenzela zange bakupha mahali igama la Mama Umprofiti ngoba ubukhali ngiyazi indaba mani into engidinawo ngalabantu ngoba sengumoya kaJanuwari njenganje sekunguJanuwari inkukhu ziyabekela bona bahlale kuthatha amaqara qeda baphiyela izinja and ekukhambeni kwesikhathi azibe kwenzani bokuthuma bangenela inkukhu nabangenela inkukhu okungidina kakhulu ngeze batshene nobufakazi bona inkukhu idliwe yinja nofana yenzeni mara ngikwaziyo inja ngeze yadla ikukhu yangachiya amasiba ni abantu alo uzongisiza ngikwazi unjalo Mama Umprofiti alo uzongisiza njani kufanele kwenze kweni awa nawuthi kosele ngimamaza ifariki isidunu usho ukuthi Mama Umprofiti wakhe waziphi isikhathi wayiqala ifariki lapha nayikhamba ithi tsheke waqala isidunwisa mina ngiyokumamaza lapho imini nobusuku solo ngiyamamaza mina isidunwini sefariki awalibala bona ngizela awa ngazukhona